VitiFM Suru ng Belo Kei Total Energies Total Exilium. Sampulo pinakatala turang kira meramo tharpo kira ngone laudi bola pinakakone. Wasa dia one finger raving kono Suru ng Belo. Sa pagkambulo jadi bigyan ni kita sa rasya mo mana yawa di finger raving ko. Nabakan ramo singa. Dudi mo na tabi ngoni siya mo jika maikina. May nananda vi korba vicin nananda vi korba pa lagi. Lama ni basi, lama ni mini basi, lama ni taksi. May bakaon daw ka na kafingon na kita sir. Nangonong ganda sa war ni Viri nga siyenta Viro nga din mo nga enaricho. Enda sa Viri di talaga mata na boto na kaya nakoko ni Tari kaya bata na internet. Siya na mo na liwa-liwa. Duro mo siya kumay nakatumpa ba ka Facebook. Dami Viri siya na nanro ni Viva ni VitiFM. Totokan din na nanraki na city. Kortor nga ko isuba sa na city. Totokan din na. Sa mga din pinakatiri pa ikiya mo ni kita sa rasya mo siya manayaw ni finger rabi ko. Pero mo nito talaga ikiya mo ni na siya mo siya may vavalangin nimbula. Sandi na. Mula ba na ka Jimmy Hambosi na Danieli Vosa Rongodi. May na Lotus Foreign Exchange may Corvo may Telebo. Dombulo pa na kami na volyo ko kay Telebo. Pero ray mawi dolbe na. Binangyong bulo na kanong gyada kira sira trafo na magino mi ngakin no gyada. Kadi nga mini bulan tao. Isa po ni pinakatoy ni Pekemo ni kita sara matini wasi ni nonta Suru ng Belo santukan ako na kena totolo tondo. Namubo ka pinakatiki total nga may. Nga imbita pa tamay na namubay na nami. Kam rombula. Ya sa po ni pinakatoy ni Pekemo ni kita sara. Ano isang kay siya mo siya manayaw ni Venga Ravengo. Tika po may na Venga Ravengo na ruwa na kaloko yan na van na kaloko ko. May adho po yan inalima. And the very ready siya na ematana po ito yan. Ikaw sa po kanini pinakatulibig siya mo ni. Dita ka ni marote kitsa ko na itabing Ravengo siya na was niya ni Venga Ravengo. So ang baka sa tos to ko kamalo yan na koro yan na po ko ni sa sukat ako na thaka wanan na po. Sa kita po kimuniki ko ni hebe kimuniki kita sarasya mo siya mana iyawa ni finger mo. Vola may navunoy ko forong siya na. Facebook live sarto nga ngo turang kana maram. Oy ko radio may otal nga radio ko. Vola nga may navunoy ko forong siya migina. Baleta ni bisya ma jatu gina na nenda rofikilay. Wana nabo. Saru
Ya sabi na katuran kaya marama ni siya mo siya man ayaw ni Ving Garraving ko. Ni siya mo siya may na Facebook page ni VitiFM. Ako tala ni ko kay vakam beran no vola may voka to labon ko voka rong siya. Baleta ni lek sar siya na daro na visya maji ko ena ya kavene dai. Bulan ka kadinga mini. Bulan ka kamera o setereki torda. Bulan ka gonga itavuni. Sandina. Saya mau nembanu bengko ngain naik rebu ni tangi. Jim ukul bakaloa. Kaya share terapung kau kaya itu ngamai ya. Lo to kay Suru wanya mana solo tikiyata. Anti tima bulu benaka. Saya mau nembanu beng bulan rombolo benaka main rebu ni tangi. Morisi tamai madiu rombolo benaka bulan aku keren share terapung kau kaya ngawi madiu Lucio vetero. Madiu nasele mana itasiri rombolo benaka mena korni bulilo to main tabulio elmo rawalai nox namoro rombolo royan romalaka urang mangkale kita ukira na sir tarabang korni ya ngane bang dead raki singo kalu kele na panua o tuite dio tambala napa roko o meio na morro sarto sa lolo matumay na lomani korba katuranga iluto wini buka may na itasiri kalekana may lami bibutay nga binyo may ombu o na o ana kay miracle do bolo beda kana chung may baranda wile bu farm road bolo beda plus bolo beda ka Iosefo Lasawa ay sambulo re matao. Bolo benaka in tabule farm road lango. Bolo benaka cikina buna bola wang kalutu. Fabiano Siriako. Kita share taraf ngor bengi poti ngabi si dio tomo luki. Okia bungonga Fabi. Di Palmstone Northern Mainland. Kadinga tamai lempa tambua. Isa bola retau. Me poti nga we ekimo edio ratulo oropati. Burro wanga na ngole ni daka fai daka baka mau ve kasiano kasione savu ke ima ena ka fika senga ga madota sande na dombola isimeli muarua ngai mbono no mi nga orton na fam se aboni sangani ni samai vaka davari na to pepa ni vetero o timodi o jim o madiba saki ora tuluki pena ke emosi nei val dombola beraka seni savu mengai vote ngave tamai mai kele levu kangango tora kira marama nama kamane kroni wase inonda Suru na Belo ebo ba bini nakateki total tumandangami pinakapakalibu total so baka nini pinakatunin kinabi kimuni ene yakabena nama kamane kroni wase ni baka bola kami maletiko nayaya baka liva nila manivale kena val ni kuro mavakati na ICT products kena Bluetooth speakers kena vunga tale mata ni rasa bulanda bole baka ngata ke $500 sesivia eno solibwa isani toto bi baka rotaki sangani ana mono ngole baka malawe na buku ni no boli sikayani ana tambana po ni narhari kabaka ndina taka na ve foto binaka sota yani kina Narhari, quality solutions for your every room. VitiFM Suru na Belo Kei Total Energies Total Exilium. Sabi na katuran kira marama ni sample na kanang tawar ko tikman salika kampura kira VitiFM Dios sa kabul karua poinji Roda FM dito mo na tawang ni siya matsing may kina. Bula na ka Stephanie Brown dolo na avena ni mitokan na share tarafang ko ribirto totokan may na tokok o nambakay. Na corona viango sosyang ko na chungang ko na nanumichungan ng bongilima ni nongu momo o malelili kurituku. Moji naudi mata dim bolong na share tarafang ko kay wati to ngay Hawks Bay. May New Zealand
Bolo benaka may nandarivatu. Cukup di vakataon do bolo benaka kaisawa. Kelera tambara musu. Certa ravangore menge votinga be Serrano Elizabeth Ombuka. Ombuka 1 sandira. Omero Elizabeth ke buka 2. Ke Mikael ke Julia. Abong lembele berata bolo benaka karena yang rasanya masuk sungai ngoy voli beach resort may kira-kira. Mari katini kula nama kamane kroni wasi ni nanda Suru namblo. Ave to ko ni vinak. Nei total energies. Fuel. Refresh. And with total energies. Ayo baby siya gonna vakadramu singa. Sebenarnya katurang kan marama ni sa voci ngavung ko bikin tay vida ngana minit besala kili man nakaloko. Sa mga nini pinakato ni Pekya manikita sarsia mo sikamana yawo ni Venga Ravingo. Marida Tony Kula moka ni nga ngo sira tara bukor kibote berkita sarna. Ele welcome bulay na toko-toko merek. Merek may voto may imbaw. Nombolo na ka TV tesoro. Malo tau ngai nanom to kami lo manisto ni pure ocean liko. Sop em maternity aran nombolo benak.
Nrompulo kim raw tamay gereza. To kay vakatabo sa pagod ni pinakatori kim raw may napunol ni pengarabi may na city ni suka. Siya ta kalau siya bulo pinaka lama laylay anam bulo pinaka tao. Ndundola. Maya siya tara mong may kibating abi mo kau maniata. Wala siya sa ulu siya pambibing abi non to kuka ana. Manandela na may leban lang. Go ngay matiritara. Kadi nga mini bulo pinaka. Siya tara mong kibating abi to na Rabogi Moscow Island Resort e Malolo. So sa ating kami niyo pambibing abi wasya. Di may maralulu. Bula orang makanggali. Bulo pinaka orang manggali. Nakachungan ko na pakasangka pakai kaving ko ay ngele wangka lambas. Seru rambeni bulo benak nakailala tok tili untuk bula. Kanyana vihuki bulo benak. Do boy nimi chungan ko rin ngay sarapang. Farm road may tabuli sa wachik mikinolas. Bulo benak na tuang kyo. Bulo benak anong gata bula. Sirang ko kay yapot itong aberton na tadi naro laki da kapakamaw. Wani ni pinakato yun. Namakaman na iwachi ni wasi. Ni nanda Suru nambelo. Abito ko ni chungay kina nakambari pinakana total. Energies. Ni rabarita ki buki se doggy fashionist ni sibanatini and a tini kalima namini and vita ni patapata de BCCB taki beba kana best costume most handsome kina golden oldie tiko ni dobe pagarutaki register rawa and SPCA morauni bagitabi and sanga yangongo SPCA Fiji 70 years of possum VitiFM Suru nambelo kay Total Energies Total Exilium. Sebenarnya katura kira berapa na iwachi share ndo tukon ro tamen na ka komen sa bakara ay debun ni wasi ni Suru nambelo. Ene kami ni vakan romusinga din ay. Nimbulo na kaya sa siya mo mana yawo ni vengara vengo. Dundi mo na tabang ni siya mo kaya sa bakon ni pinakatori be kemuni. Ito ko na nga karomay ka. Rest in peace, Mike. Sabang ngaw na nakakagay. Yasa na may baka rumay tapos kapikyan na nayawan ni Suru ng Belo. Na makamay ni Mataka. Rasya ni Buwas ang bulong na kaserta mga kagipati nga nganji etonia. Nungwanji. Pinyana vivuke. En rata ang bulong na ka. Bulong na ka marida tunikula. Yung belum nak kasar na siapa cuma mana iya woni vengker ravengo. May vava lagi may na moira dolo ni banoy ng barra vinaynianos. Na toka itu na korba palangi na korba kapit sila mani basi sila mani minibus. Pakata lagi na lamani taxi. Lando moy lando moy cooking ko. Sana may dapat sige na nanda Suru Belo na makatalamay ni mataka. Ay lay na lamay ngalo. Dalo binantala yung balawang ngo may lotok. Nimbulo na kagoy tumbo malakyang balaw. Sandi na. Bulo na kataw. Yasa na may dapat talsay ka na yawan ni nanda Suru ng Belo na makamay mata. Kami nakapagaliw total energies.